Kanti kunomnikazi ekuze kuthabile. Ayisekukuswini. Uthi Mose inkosi unika kuzube nathi. Asuki endawo. Nkosi yami. Uma wena Ungekho na. ungeke uzube nathi. Asuki kule ndawo. Hallelujah. Hallelujah. Sisaphakamisa izandla njalo. Esimnikezela udumo kuqina ngoba lumfanele. Yes Lord. Ulwandle lusamile kulomga wawubeka. Sanela ngokubona intshonalanga. Ilanga lishone entshonalanga liphume empumalanga. Siyabona ukuthi ukhona. Hayi bangcwele kufuneka ukuthi size simuzwe. Nethukwazi ukuthi ukhona. Kusanele. Uyingcwele Nkosi. Umuhle Jehova. Angangathakekho bantu khona. Unguye onguye. Sala lethu laphakade. Mathita mangoba. Wena uElohim. Wena uJaira. Wena uRafa. Emmanuel. Wena phakathi kwethu kulena ndawo. Siyabonga. Siyabonga. Davide umuntu kumlandela kangaka. Nkosi bekube sini ukuhlonishwa amazulu ngale ndlela. We thank you Lord. We thank you Father. We thank you Lilies of the Valley. We thank you Morning Star. We thank you Lord. We thank you Jesus. You are the rose of Sharon, the fairest of them all. You are everything my heart desires. Baba siyabonga, 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 siyabonga. Izinelezo ezilina ziphilile, usukunanini, kuthiwele, Rikala mahala mandara basita. Lemande kesina. Ila kazuka kala mahala. Ila mando kesina. Tumali kutamene ngosi. Isimongo sikufamene. Zimone rebe ngosi. Esina kutamene ngosi. Ushe ngosina ngosi. Sibeni şanlı namştanca suzu, sibeni tebelengu kos, asip fanelan da babika zimilerako, asip fanelan bu konabako, bobu şalasako sinhele, ala mandekezia, rikala basuya mandara bakasita, siyabonga, siyabonga menefaa. We appreciate you. We appreciate you.
Isaiah or Ezra? And over the chapter. Ezra. Jesus. Chapter 3. Verse 12 and 13. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Ezra chapter 3. Rebuilding the altar, verse number 12. But many of the older priests and Levites, but many of the older priests and Levites and family heads who had seen the former temple wept aloud when they saw the foundation of this temple being laid, while many others shouted for joy. 13. No one. Hallelujah. Amen. Ngiyabingelela nonke ekhambeni lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Ngiyabingelela abafundisi abaphakathi kulena ndawo. Inceku nencekukazi zikaNkulunkulu. Ngibingelela omama nobaba abakhona phakathi kulena ndawo. Ngibingelela nogogo bakithi. Hallelujah. Uqonqoshiwe amazulu. Hallelujah. 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 Siyambonga uNkulunkulu zangcwele. Ngibingelele nomfundisi. Hallelujah. Impostoli phakathi kwethu kulena ndawo. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asinikezele thuba lokuba sibe khona phakathi kulena ndawo. Ngizoshumayela kamnandi namhlanje ngobugogo khona. Hallelujah. Ngizabeka indaba yami ngoba uhleli lapha enweleni ezimhlophe. Hallelujah. 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 Indaba yami namhlanje ihleli lapha enweleni ezimhlophe. Hallelujah. Ngibona izandla ziphakama ngihlale nazi ukuthi into engikhulumayo yiyo. Hallelujah. Bless the Lord. Thank the Lord. Hallelujah. Bazalwane. Lasifunda khona omina phambili bangcwele ngiyabona wakasithongwane. Hallelujah. Ngisindisiwe. Hallelujah. Ngiyamthanda uNkulunkulu naye uyamthanda. Hallelujah. Angisindiswana noma bengifanelekile. Hallelujah. Kodwa ngingathola ukuhawukelwa ngelinye lamalanga. Hallelujah. Nasizwa ngihlabelela lo mhlabelelo othi shoki muhlolo hakiliche kilimubi kiliyahesehang naharabayetsa dibi ngakibonishwang. Hallelujah. Ngamngathola ngibuza lo mbuzo ukuthi manje Nkosi ngimubi ngale ndlela phakathi kwezweni eyiningi ungibone njani mina. Hallelujah. Kodwa ngikhomba phela ngone indaba yami ihleli lapha ku-Ezra chapter 3 verse 12. Hallelujah. Ngifundela kanje ngesizulu. Makwazeke enkosini ukuthi ngifunda chapter 4. Abaningi babapristi namaLevi nezinhloko zawoyise abadala ababeyibonile indlu yokuqala bakhala ngezwi elikhulu ekubekweni kwesisekelo saleyo ndlu phambi kwamehlo abo. Abaningi bakhamuluka ngentokozo. Ngithanda la. Bakhamuluka ngentokozo. But I want you to understand something. Lithi iBhayibheli bangeke sihlangane nge-thing ethi ingabe ukhona na osele ngaphakathi kuwo owayibona le ndlu ekhazimulweni kwayo kokuqala. That is our thing. Yeah. Khona na osasele phakathi kwethu owayibona le ndlu ekhazimulweni kwayo kokuqala. Samba nami masifundu Ezra lithi abapriest abaLevi laba abadala yibo abaseleyo abayibonileyo le ndlu ekhazimulweni kwayo kokuqala. Lithi makubekisa isekelo saleyo bakhamuluka
ngamanye amagama bakhala ngendlela ebuhlungu babebona kubeka usekelo aziningi abantu bakhona mina ngikhuluma abadala ngoba iBhayibheli liyaphendula lo mbuzo esihlangane ngawo ukuthi ngabe usekhona na osele kini oyayibona lenhle ekhazimulweni kwayo oqala nathi kaYesu yasiphendula ithi yibo abadala ababeyibonile lenhle ekhazimulweni kwayo kwenye kanyona oqala fundela umkomanisi Proverbs chapter 22 verse 28. Proverbs 22 verse 28. Yes, Jesus. Proverbs 22 verse 28. Verse 28. Do not move an incident. Hey. Boundary stone. Yeah. Set up by your foundation. Do not move an ancient boundary stone set up by your forefathers. This is Shumai song. Hey. Ungasusi isikhonkwane esidala oyihlo abasimisileyo ngisayonda ndaba namhlanje ngisosha abasinye ngasisusi isikhonkwane basibekayo ngizokhuluma nendaba bese ngiyasuka ungasusi isikhonkwane yebo vutha bona ivutha kodwa isikhonkwane khonkwane ungasusi sinenkinga esikhathini samanje siphila sizukulwanini esazi too much abakhuzeli abalawuleki ngisho nabadala banamhlanje awusazi nokukwenzakalayo ubezwe bethi ikhathi isidlulile ziyadlula ikhathi kodwa ungasusi isikhonkwane ziyadlula ikhathi isikhonkwane mighty Jesus. uzothi namhlanje ungasusi isikhonkwane sabona abadala wayengasusi ngoba yibo abayaziyo lendlu ekhazimulweni kwayo Shumaela nawe hey abadala bengenazo izambulo esinazo namhlanje abadala bengenawo lo mlilo mfokakhoza esinawo namhlanje abadala into bebenayo zindlela into abadala bebe-excela kuyo abadala basibekele sikhonkwane inxa yendlela
uma bekungasindlebe zabadala yendlu ngoba ikaze yakhazimula ngoba ikazimu isengendlebe mangabe sifunda kahle iBhayibheli ku-Old Testament angeke waze wathola izwi elithi onendlebe akezwe anizwa mawungaphela nje ku-Old Testament angeke usuthole nendoda ivesi elizokhuluma ngendlebe kodwa hamba uye ku-New Testament angazi ayingakanani angazi angakanani kuyesukulwane sethu dlula wena nje udlulele laphaya ku-New Testament zoluzwa luthi onendlebe into eyenze ibandla lalahlekelwa yinkazimu yaqala nginganezwa into engikhona into eyenze isizukulwane sethu salahlekelwa yindosi ngoba manje siyinyosi ezinamadosi bathi abadala bebengajuluki into eyenze salahlekelwa uNkulunkulu bazalwane do you know that the Holy Spirit angakhala la ayophela lekhona ekhona into eyodwa amen kodwa kungabi khona loyedwa ozokwenza Jesus akimkhohlwa uNoah esikhathini sakhe kodwa ekukeni nayicabanga yobungane nogogo noma umshiya kancane wathiwa Noah yakha umkhumbi Noah yakha umkhumbi ngifuna ukulungisa indaba bazalwane wasingashumayeli into ezingephezulu akukho lapho uNkulunkulu awathi Noah hamba ushumayela ngiyeke bandlula ukushumayela into ezingephezulu siyaphendula iBhayibheli akukho nekuzuthola ezwini lapho lithi izwi uNoah makahamba ayoshumayela ayomema abantu ekhumbeni hayi bandwe hayi alikho ezwini i-reflection yaphuma Noah waphuma nelist yabantu abazongena ekhumbeni abathanizwa waphuma nelist yayingafaki bonke abantu ushumayela njani Noah uNkulunkulu ekhiphe ilist besathi uNkulunkulu Noah kulumkhumbi kuzongeniwa na impezi but when it comes to abantu kungena wena unkosikazi wakho abantwana bakho amadodana wakho kanye namakhosikazi wakho yavala ilist number 1 uNoah uzelwe number 2 amadodakazi ashade namadodana kaNoah azelwe sure anemindeni kodwa imindeni yawo asiyizwi bakini Nkosi yami bazalwane ngathi ngisesengedwa imindeni yalabantu asiyizwi bakini kodwa Noah utsheliwe kulamanzi anzima Noah azobhubhisa lehlabathi kodwa kunankinga le ngiyangizwa amasenqedini Unowa ngiyayibona kodwa kaNkulunkulu ezange mhlabe kangako mayisakhuluma wawakha nomkhulu ukuthi wawakha kanjani nami ngitshela kodwa lithi iBhayibheli wawakha seqedile ukuwakha sekufika isikhathi zangena iy'lwane ngokobulili bazo zingena emkhumbini kaNoah haleluya mase qeda ukungena ilwane angena nayo uNoah ehamba
because bonke labantu ba-impact bangathi waqaphela kungena uNoah uhamba nenkosikazi yakhe ifike indodana yakhe yokuqala ihamba nonkosikazi wakhe esibili nayo uhamba nonkosikazi wakhe esithathu nawe wavala umkhulu sithi iBhayibheli uNkulunkulu wayithumela imvula mabayithumela imvula abantu bayithatha ukuthi ayanetha nje enjalo akubanga khona umnyakazo kwadlula inyanga kwahamba understand ayistophi le mvula kwakuthenga cabanga bangcela yikho eBhayibhelini eningathi uyabona wathi kodwa ngelamba zalwane sengiyicabangela ukuthi bathe abantu mabesebebona ukuthi bayafa phela manje phela khumbula uNoah makakhulukhulu uyangawakheli ngasese wonke umuntu wayembona ngamanye bakhona bebona kanti le ndoda inemkhumbo wakha nedi mhlambe belitshela ukuthi ayizamshiya haleluya ukuthi ayikho nokuguga le ndoda mhlambe ibuyele emntwaneni wayo kodwa uzwe izwi Usendaweni yokulalela bazalwane ningalahleki. Uzwe imilo. Zonke abayisho. Nakabona bakala umethu imvula seyiba serious. Abantu bamkhumbula ukuthi kunandoda. Eyakhe ibhaza lomkhulu. Enesinenela sonke lapha. Nakabona imindeni yalamadodakazi ashadwe amadodana kaNoah. Athi manazi ubabezala walabantwana izwile ngendlela sithi kunomkhumbala wakhe ebelana siyabhubha ngiyabacabanga labantu abomakhelwane sebefike sebethi no wantana yami mntanami awusanaki nanoma ngifa na awusankonzweni leso nje omunye ngimuzwe ekhala athi Noah Jene ungafaka umntwanami usanda kuzalwa Noah ngoba lithi iBhayibheli nensuku zokugcina kuyofana nje neinsuku zikaNoah kodwa kunamanje abantu bayebezala besada benza konke lokho ngiyacabanga nje umama usanda kuzala nje sekethi Noah mina sengamane ngipe nje kuphela ngaphakathi abantu ukutaba ukuthi bembheka kanjani Noah mana buyela kuNkulunkulu Nkosi ngempela awufuni nokuthi ngibafake labantwana bakithi athi uNkulunkulu no I close the door ubike umamezana Noah ndodana yami abuyeni Noah kuJoseph baba alatha ngizwele bakhe Angikhuluma nobabeni umzala phela umzala wangiphukuda ngisesemncane ngikhuliswe nguye ayikwazi ukumshiya kanje akuhangaze mina ukhuluma nawe makhefu ifike idala kababa ithi baba ngiyacela please awukuvula umnyango awusaboni na angishushile wathi wena man of God angishushile ukuthi wena umunye kanti wena uNkulunkulu omkhonzayo umuntu kanti wena uNkulunkulu omkhonzayo umuntu akusilo uNkulunkulu othanda ubhale ukuthi abantu bangangena hayi kanti angisho ukuthi